foi matek manan Macton O'Brien Acholi pro Hivo TV ilogangea man breaking news ma food uchara ki Gulu City e Gulu High Court ngema be ni ne ma people to trial ma promocho berchiel ngech wakati kama lenga wichuni betu chue ki jo mkana makimaugi ilokom jeme kom Balaalo tiema gen dark court in Indochil Matien Otimeni log ma kati nyurati kama leng ni betu chue uberu tie ki kome ki dok ngat mukene uberu tie. Now lawyer pa betu chue tigiana dek nyoni lawyers tigiana dek counsel Kitara then also watiki counsel Ladwa kidong counsel Kidega ikin lawyers enuni counsel Kidega gen ki counsel Ladwa kom guberupe ento lawyer Tony Kitara kome uberu tie gien mauti maye Johnny ma gudoru betu chue ki jomu kanani ma en Balaalo ni gieno king korwa we po duye chela ngejo bino wechu kanni Balaalo chel bino deneo ku mato yap mariyat shu deneo lok mokati inu machalo rumors en Balaalo chelo beno tikin jo matika dotu utiana chuli machalo betu chue gini ikin jo ma ber kalori ma wo bikeli udwangi tiye chandano Felix Alturu ma en yele pia chole ma tek kom beto chweki kom bene ulogo kidong watiki darma kluni Agar Patrick en be tikin jo ma yele mi lok pia chole ma tek kun logo kada yen side by side yen ki chandano Felix Alturu kidong ma giki tie ngat makiluni a chan Stella ma tie mira wu makiluni onen chan Henry ma kunen be ti ken jo makimaugi kriyang yes ki gur ko yararia sino lo barare o mo tie be ngedi kanyo ya onen chan Henry be ti ken jo makam ichera kot yen lokum Balaalo chele lok matika kati mamira ko wek in buñ tay mar chuli ene tieni kot ko boni ne ininda ngwan ento gir mabitime report wayni ki riyama dot ni male mon wayni it will be dismissed. Now lok mokati kitung chel wayni gin mo well igin mo karne nyo kriyam ko despite Balaalo petika bino machalu dot gipe ka war kore ena ye Jonam pongeo gin makiloni penyu mer ki pen miriam pe court yeni you're dismissing case yeni mauti metien well nin be ngwen kape chatan mo do loke chi kibiriemu adot man wo ki kom lutiana chule eni nan loke Acholi amir fo tewu ka be ma pa pa no biye ka jele ke den ni yum tin ma je reda le toa o ket ma koro ci mo kerne ni tiam ma mai kwa ma talo ka ke ni mer bi ka report ni ma che mo ma te an ti yum tin ma je reda dano jo ma ke tiga telo adoto ko mo tiam ma mai kwa ne gen to o ni court ma da ke ci roni du balatian wani o mer bu du ni na ngwen me du ma ngwen ma ka ta ki go du lu ket ma kot waju kere o lu to ge mo ma be be beru tie donc le to ene la gana donc ser bobo ni ge mo e kan matime ko mdana ma ti ka tun te ka o mer wa karo ye wa ma tot to wero
gin mangar mo na chaka ma chuli ka do du dong gin ma do du chala bu dong ba bo to ke ye ka do du gin ma dong chala pa ba bu to ke ye me no ba lo lok ma re me gwa ko gang ma ko ma chala chuli dong le kana ti ni wan ma chalo ka chuli wa me pa wa wen ka chala chi me no ma ta di wa ka chala chi me wa me pa wa me ko le wen ke pa ma me gwa me ngo mo ko lo pa ko ma chuli no me ngo ma ta ki da ko ma chin ko 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 nyo wa dina pera tera ye wa to chingwa kai tigi mo na kila wuri ni tigi kit munyu kila wuri mo alega ni kwanye te karman mono mo mata mo 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 ni ana foi mate mete ki no ka ni sandan fele chanturo tabiano meto lo kara ata mo na foi mate ka da yo ti ko matien da foi la chwe ni chuke ba ya ne ala la ka ti mate ko da ngini wen bitum bet takwi mak la pi wa tu na ter da yo ile malo ti wen bitum ni po bet ki luoro po bet ki gum fi mo yen wen wa bet ko ne ana foi agena foi an yak dona a chan stella ano men no ne chan Andrew ma anti controller ma ke ma palaro gen ma winyo yo mo chunya mada malangol ko bo wajine ininda ngwan me duma ngwan ka wadugu don gidiri am ko te anya don kor bo be pe mer watoto matek dana wa betie gen ma winyo anu ke kot de ngio lok man ma be do rener ma be foi matek kama ken metie ti diaspora ti South Sudan ti Uganda kama ke ken ana chwala foj wabinen video mukane kachi i subscribing foi bed mabe